Larina Flores of Quebec, Canada, Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador, Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal, and Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii. Miss Charity Lianes of Porterville, California. Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok, and Miss Lorely Baldoria of USA. CJ of Baguio. Pacific Star International Employment Agency, para kadagiti kayat na agubra sa Jebalasyo Taaw, Kaskuma, Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabella Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabella Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabella, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R, we don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency. Special thanks to Rainier's Private Resort located at Purok 3, San Sebastian, Ramon, Isabela, in front of San Sebastian Integrated School. Come and enjoy the following amenities: private pool with big cabana, KTV room, wash area, grill area, air-conditioned kubo, and the whole villa. Rainier's Private Resort, and for inquiries and reservations, please call 0955-573-9706 or visit their Facebook page. Rainier's Private Resort. Adda kami Manen dito 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors: Ms. Larina Flores of Quebec, Canada, Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador, Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal, and Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii. Miss Charity Lianes of Porterville, California. Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok, and Miss Lorely Baldoria of USA. CJ of Baguio. Pacific Star International Employment Agency, para kadagiti kayat na agubra sa Jebalasyo Taaw, Kaskuma, Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabella Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabella Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabella, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R, we don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency. Special thanks to Rainier's Private Resort located at Purok 3, San Sebastian, Ramon, Isabela, in front of San Sebastian Integrated School. Come and enjoy the following amenities: private pool with big cabana, KTV room, wash area, grill area, air-conditioned kubo, and the whole villa. Rainier's Private Resort, and for inquiries and reservations, please call 0955-573-9706 or visit their Facebook page. Rainier's Private Resort. Adda kami Manen dito 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors: Ms. Larina Flores of Quebec, Canada, Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador, Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal, and Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii. Miss Charity Lianes of Porterville, California. Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok, and Miss Lorely Baldoria of USA. CJ of Baguio. Pacific Star International Employment Agency,
para kadagiti kayat na agubra sa Jebel Lasio Taaw, kas kuma Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabella Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella. Liwliwati amin nga Ilocano. Intay pa ba nagin? Di kultura tayo, literatura nga Ilocano. Babaeng sa miwing iti puso, sunatan ni Ilocano. Karong Adda kami, manen nga FDD. Amang liwliwat, ken nagpakatawa. Exciting karuba! Iti talong nga oras ngayon tayo pa nagkakadwa kada Domingo. Tana dumadu mga istorya ti kababalin ni Ilocano. Babaen ti sonata ni Ayat Ken Biag, dito'y lang 104.9 XFM. Isupa! Okay, good afternoon everyone. Apo, may sama na pong aldaw, tinday pa nagkakadwa. At mabilang ket 18th day of August. Apo, kalkalpas lao na iti panag-celebral may. When panagrambak may iti 60th Patronal Fiesta. Ang kuna bigso daya. Rakit kita nga dito lang ata dito YouTube. Apita naglilitem-tem mula una yun balong. Kaya kasi hindi amin nga sila. Super. Haan, ngamin na po daw dito bado ta iso nga kaslata lang nakalit-litem, di ba? Wan. Kaya pedasi nga timplaan, di ka mo no kasano nga timplaan ulit-ulit. Aha. Configure video ko na na. Kasta ninyo. Yan. Okay. Okay, kuna na. Okay, medyo pimudo tabasit. Okay nga, tanyaman aramitin nyo itatanga kanito apo, agplan-plan siya, aglablaba, agmanmaneho, agung-ungot, kadagiti na iyo dita, anapay, dagiti mabalinda ubraan Domingo. Agan anawat ti apo ko, kasla kumakin ni abirat ko nga Lourdes Pastor, muklat taon na nga, agan anawa ti apo ko dito tatang ka dito. Okay, isarding niya pala ti aganawa. Kaduanda kami apo iti laso ti talong oras nga programa anam sa kiti sunata ni Ayat Ken Biag dito laang apo. Adda kami manan dito 104.9 XFM Santiago City. Exciting. Okay, umuna nga sunata apo para kada kita'y haan nga nakapagbalse unay. Baliksenin, pati lang ken ugali, jakon na matarasanen, awanen ni Ilocanon, na amamuki di apanawen. Ayawanen, di narumpi, anong umisem mapagbingi, at ay palasang anadamili, kalisang tupay sang tumakuti. Ayawanen, ingkang isala, tababaketen, tadititeng, Nagitineneng nagmukauda, ginuyuda, ay awanen, ti maisala, intarayda, alusan ng tibabaket, tanu bumalse ay napiket. Kita manta, o, nakapsut ka no.
bantay iparangda, awan ti preno pag-aakda, awanen ni Ilocana, nga ang mamuki di yun unana. Ay awanan, may di nga rumpi, anong umisem mapagbingi, at ay palasang anadamili, kalaysan tupay sang tumakuti. Ay awanan, tingkang isala, kababaketen kadititing, dagiti neneng nagpukauda, ginuyuda. Ay awanan, imaisala, intarayda, anusan min di babaket, ano bumalsi ay napikit. Ay awanan, tingkang isala, kababaketen kadititing, dagiti neneng nagpukauda, ginuyuda. Ay awanan, imaisala, intarayda, anusan min ti babaket, ano bumalsi ay napikit. Apo tagitan naman apo no nakapita ng kapsot. Kaya mat, di ba gagawin pindo mo tatetan eh? Or, Jay Court. mati ajin ti input nansa. Aja left and right at tayo, ata na eh, kita mo dati violet na na yun. Ata na eh, dati XY na ako na na. Ano may kawal? Ay, okay na. Okay, siguratan. Ayan, matibing sure ako no. Okay, DJ sound. Met siguron. Please tell us medyo Ata na eh, hindi naman ko ng Laurelino nakapsot ba? Yung audio. ha? Good afternoon. Yan, napigsa and clear ka na umat. Kung nanti Lorelei. Good afternoon, nanti Lorelei. Baka no nakapoy lang iti kuan data kumading ela data speaker na baka Naisend mo ko di live tan kin ni Lola Norman. Wan, baka no Okay. makisukat data cellphone mo. Buhang kumamot Anyway, good afternoon to Auntie Norma. I'm sure I guess she's watching right now no han nga inistorbo ni ti pa nagbuya na. Ati Jet at nga kanito ni Kabsat Perry. Uncle Perry. Hello, wala Uncle Perry. At nanti Maricel, awan. Awan, may isa na. And ni Kabsat Maricel katataan mo't iti travel in this coming months when Europe tour da nga kakabsat. Hindi ako mga mati tour ta na. Baka no sabali mga tour da di kanyata. Okay nga Rod, please feel free to send us your greetings over 0905-808-1259. Or i-comment nyo lang po dito yung Facebook page iti XFM weno DJ Karuba channel may iti YouTube. And please do share our videos tapno adu tayo pa yung kakadwa. Gas ko na nga Rod, ni John Fed Instrumental ito YouTube. Hello Karuba. Na imbag nga nagpatalastas. Ngal daw, kita naman ti kansyon nga kula sisi, agiyamanak. And happy watching 4-Decade Duo. Pasyarat ka di kita 4-Decade Duo Hong Kong Chapter. Yan, manatil Ella Banadero. Napigsa dati timig ta dito yun eh. Wan, naipit ti Ojo Karubang. Baka tatay lang nga dyan. Oo, maman to. Okay nga Rod, kula Mayat sisi. Mayat ka din po, ti Ojo May. Ibagay lang umayatan. Okay. Bakit pa manday to'y barukong po. No di ka mapasang pet o salda to'y biyag ko. Papapanam dis oras tirabi napangkansa manen nag-happy-happy. Parpalit na kaniyak siyak tay may sisiyasi. Atap ko ken ka Adda kula sising tanu sumangpet ka di ka agun
sikat makiriri. Agkeba-keba man daytoy baro kungku, no di ka mapasang pet o sal datoy biyag ko. Papapanam dis oras tirabi, napangkansamanen naghappy-happy. Agparparit na kaniyak siya tay may sisiyasi. Atan kuken ka at dakula sisim. Tanu sumangpet ka di ka agun uni. No agun tunak sikat makiriri. Yan, nakapsot lang ta duwa nga sipik di pagbuy-buyahon pa na naman. Mahina po ang dating ng audio nyo mga idol. Dahil dirigat na nugwapat maasang adot parnoyan na danag ke bati ka unggan at dapay lahida nga sipsiputang aring nagpagkit pintay inda ipusan ayan na aganas nugwapat maasawang agkakamakamatik at di marikna sangkadayaw da sikat kagasatan tanakatungakat mangparag sa tarikna. Akep-akep man daytoy baro kungku, no di ka mapasang pet o sal datoy biyag ko. Papapanam dis oras tirabi, napangkansamanen naghappy-happy. Agparparit na kaniyak siya tay may sisiyasi. Atan kuken ka at dakula sisi. Tanu sumangpet ka di ka agun uni. No agun tunak sikat makiriri. Day titirigat na nugwapat maasawam. Adus parnuayin na danag kebati ka unggan. At dapay lahida nga sipsiputan aring napaykit dintay inda ipusan ayan na aganas nugwapat maasawam agkakamakamatik at di mariknam sangkadayaw da sikat kagasatan tanakatumakat mangparag sa taliknam. Parag sa tariknam. Aglabalabaga dito ko atan niyo. Mati, agsasabali na siguro ti kwa. Hindi ka muna nyo di suruti ko. Mayat mat dagay duma, mati mat. I-reset yo apo, nata kayo. I-close ulit ta YouTube sa i-open ulit. Kasi nasobra iti audio mi apo kit agred-red dito yung monitor mi. Mati mo ano ka, barar mo ano ka. Parambit ko ka dito yan. Anyway, si Kabalong. Ayan, have a blessed Sunday ka ba, Idol Surgeon and Handsome Gem. Para kasi madjay ko silapan ka. Thanks and God bless you both. Watching from Qatar, from Benilda. And hi mga idol, magandang tanghali po sa inyo at sa lahat ng nakikinig ng programa nyo
Greet ko man ni bukod ko ni Cristina Magora watching from Paranaque City from Romel Magora. Ayan. And greet ko man idol lahat dyan sa jurisdiction. Ano ta? Camera 4 ko kung ano naman. Kapay takas na. Kita mo i-update mo na dyan. Ay! Kapay takas na. Ayan, pa-shoutout man idol kastamat kini mamang ko nga ni Clara Fina. Si vlog nga madamang alabami. Kan kastamat ni papang ko nga sao kaslay speaker. Thank you Lord, idol. God bless. Greet ko lahat dyan sa jurisdiction Amulong, Cagayan. Ayan, magandang tanghali po sa inyo lahat dyan. Romel Magora. Ayan, pa-double check po mga idol. Ang sounds, mahina po ang dating. Ayan. Hi mga karuba, pa-shoutout po dito sa San Fermin. Para guys na rin po ng song na Babylon. And Jake Albert Melchor, hello mga karuba, pa-shoutout naman dito sa farm. Ayan, sina Gemma, Alvin. Ayan, talagang mahina po pag nagsasalita kami. Oo, kasi hindi kami compressor. Yan. Kaya pag kumanta na, nabigsa mo pa si Inukan. Anyway, I would like to give you this piece, as I said, the Rivers of Babylon, reggae version. By the rivers of Babylon, there we sat down. Yeah, we wept when we remembered Zion. By the rivers of Babylon, there we sat down. Yeah, we wept when we remembered Zion. When the wicked, the greatest away and captivity required from us a song. Now how shall we sing the Lord's song in a strange land? When the wicked, the greatest away and captivity required from us a song. Now how shall we sing the Lord's song in a strange land? Let the words of our mouths and the meditations of our hearts be acceptable in thy sight here tonight. Let the words of our mouths and the meditations of our hearts be acceptable in thy sight here tonight. By the rivers of Babylon, there we sat down. Yeah, we wept when we remembered Zion. By the rivers of Babylon, there we sat down. Yeah, we wept when we remembered Zion. Ho, ho, ho. By the rivers of Babylon, there we sat down. Yeah, we wept when we remembered Zion. By the rivers of Babylon, there we sat down. Yeah, we wept when we remembered Zion. By the rivers of Babylon, there we sat down. There we sit down. Yeah, we wept when we remembered
Sayan. Okay, at tanggal po, ito mo nga pa sa programa may kat din kanyo man pa, dahil na dumaduma po nga pa-vlog, when no commercials, kaya tagsubli kami, kalpasan ka dito eh. Adda kami manan dito yung 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors. Ms. Larina Flores of Quebec, Canada. Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador. Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal. And Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii. Miss Charity Lianes of Porterville, California. Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok and Miss Lorely Baldoria of USA. CJ of Baguio. Pacific Star International Employment Agency. Para kadagiti kayat na agubra sa Jebel Lazio Taaw, kas kuma Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, can Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabella Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabella Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabella, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R. We don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency. Special thanks to Rainier's Private Resort located at Purok 3 San Sebastian, Ramon Isabela, in front of San Sebastian Integrated School. Come and enjoy the following amenities: private pool with big cabana, KTV room, wash area, grill area, air-conditioned kubo, and the whole villa. Rainier's Private Resort, and for inquiries and reservations, please call 0955-573-9706 or visit their Facebook page. Rainier's Private Resort. Adda kami manan dito yung 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors: Ms. Larina Flores of Quebec, Canada. Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador. Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal. And Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii. Miss Charity Lianes of Porterville, California. Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok and Miss Lorely Baldoria of USA. CJ of Baguio. Pacific Star International Employment Agency. Para kadagiti kayat na agubra sa Jebel Lazio Taaw, kas kuma Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, can Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabella Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabella Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabella, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R. We don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency. Special thanks to Rainier's Private Resort located at Purok 3 San Sebastian, Ramon Isabela, in front of San Sebastian Integrated School. Come and enjoy the following amenities: private pool with big cabana, KTV room, wash area, grill area, air-conditioned kubo, and the whole villa. Rainier's Private Resort, and for inquiries and reservations, please call 0955-573-9706 or visit their Facebook page. Rainier's Private Resort. Adda kami manan dito yung 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors:
Miss Larina Flores of Quebec, Canada, Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador, Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal, and Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii, Miss Charity Llanes of Porterville, California, Mr. and Mrs. Barry and Maricel Totok, and Miss Lori Baldoria of USA. CJ of Baguio. Microphone po yan. Okay, we're back. Pacific Still with Star you, Katropang International June, Employment. with Katropang JM dito lang Apo. Adda kami Manen, dito 104.9 XFM Santiago City. Exciting. Okay nga road, kadagiti nag-chat. Pa-request po lang kahit kunwari lang. From Alice. Request na nga talaga ni Kumari Alice. Kahit kunwari lang. Yan. Jay, haming nga piyesa kita pagpaspasensyaan yun. Kanta niya man niya Dance with My Father Ilocano. Kanjay Single Yellow Rose. Thanks, Idol, from Christian si Vlog. Yan, okay. Ayan, blessed Sunday mga katropa, Sir Jun and Sir GM. Rekas Monday, beautiful Sunday watching from San Felipe, Echiagüe, Isabela. Agiyaman katropa and Gestorya you. Nembang tengah ti aldaw karuba. Shout out naman nagiti followers ko. Kan pakikanta man dyan, iniibig kita. Agiyaman katropa. Ayan, pag-follow mo na po ti Gestorya you FB page. Kan di kayo tukulos at babawi kasi naman ti page ti XFM Santiago. God bless. Okay. Ano na kaya request na palong? Single Yellow Rose, Ilocano ka na Dance with My Father. Baliktad ka. Tapos iniibig kita. Kata na Dance with My Father Ilocano. Kana dyan Single Yellow Rose. Dance with My Father Ilocano. Ano ti title naman dyan? Balse ni Tatang. Kung na yung amin. Na DJ Ilocano, Balse ni Tatang ti paulo na apo data rehistrado. Hindi maladagaan Genggat na addaan na tipo Agubakang kinitatang Sana isala agraman ni nanang Hililinaking at makarigepa Sa akin inayad nga mangyuli kanyak Panagdungo ti amat mariknak Nukumalang mabaling nuwadapay panawen Ngayon kam magkibing Ket isala nakakasubing Tay di agpatengga asa miweng Tapno may papasko Ti ayat ko kien to'y ili No agririkam kininanang ko Agpaisalakan adagos Kasta unay, panangay ayon na wala Sana tumidla ibaon nga agpakumbaba Luti rabiin na magkaturuga Mangibatit kwarta't pagpungtungan na Ketyak impagpagaru apanawan na Takaw ko kumang panawen nga kaadang Uray may isa nga adang Apanay aleren kayak Pilyak kansyon na diyak pakengga Tati ayat kien iliw Maipapas ko amin ken ka Jak mas baalan tinundaan Takas taunay panagib-ibig
ni nanang kararag ko kararag na metlang nalablabes pa nagtusdusan na amok di pungudno ti karkararag ko ngim ka di subalim tay amak nga inayat ni nanang amok nga di nagtumet lapat gan ngem apo ipatay na amak kasalat pansen itatan dardaret epek ni rabi matungpal tinapa nagsubli Yan, dan sa teguro rin nga Shopee, di tarwara po. natural lang tayo kitang deliveries. Yan. Napadasam ka ti na-deliveran ng balong awan ti karga na ti wallet. Awan pa yung mga siyempre, ilalaanam na dyan, nakakaasim mo na dyan ag-deliver. Wana, sa putan na, mo, kapabay mo. So before you click, dapat na dati nung nagyan na dito wallet mo. Happy Sunday po sa inyo, Manong June, ken Manong Jim. Paragas na banjay si Siwit, Agiyamanak from Alcaraz sa Crisel Joy. Wow. Okay nga ron, that's requested kanina pa, the single yellow rose. Sige, man mang tira ba lang? When I woke this morning, imagine my surprise. On my pillow lay a single yellow rose. I smiled, but when I read the card, the teardrops filled my eyes. It was the only way that you could say goodbye. You couldn't tell me to my face that you had found another, and it never crossed my mind you'd be untrue. So today, as I lay sleeping, you left me here alone, and you said goodbye with a single yellow rose. Siya ba ka? Did you know that the yellow roses mean you love someone forever? And did you know they say forever I'll be true? Why did you have to go astray, leaving throw our love away? Why did you live a single yellow rose? You couldn't tell me to my face that you had found another, and it never crossed my mind it'd be untrue. So today, as I lay sleeping, you left me here
Okay, Yeah. I hope awanan the issues regarding the volume of our equipment. Anyway, Victoria Yarte says here, good afternoon mga sirs. Watching from Hong Kong. sigurado ka nga Hong Kong the HK. Ano Baka no Czechoslovakia kung ano na dyan. Uzek naman yun. Okay. Ano? Uzek, Slovakia. Kruk inamers. Czechoslovakia na dyan nga. Czechoslovakia nga. Hindi, sa ano nga. Sa may, yung ajing pabuyan ni kwa. Pigsa tangiwa mo ta. Ni Ko na. Okay, Vice we Ganda. have a caller on the line. Hello, good afternoon. Hello, sir. Idol. Sino data? Ibag nga malim. Go ahead with your greetings, Ading. Siyak ni dating listeners mo, Idol. Ni Virgie Abilino from Benito Soliven. Amo Benito ko rin mo Soliven. ibagbaga. Wen. yeah. Oo. Ayan, anyway, condolence ka na kayo dito. Anak man sa June. Wen, condolence ka na kayo nga taga Benito Soliven ta may isang atay MPDC o apokit pimusay. Ay. Di mo? Hindi na mo. Madika mo, Idol. Takwa. Awang mo cellphone ko nga. Paka ko akiti damdama nga touchscreen. Maapo, anang ordeta nga cellphone ko sa rem. Cellphone keypad. Di kipat. Sir, Idol. Nagkablawon ako. One. Umuna tayo amin, Idol. Kablawang kay tinasuli nga malim mo. Malim yun dita amin, ngawan labas nan. Tapos, lagiti gagayam ko, nga Idol, kumitlaang, iso da listeners mo, nga ni da Kuya Pedro Libed. Ken, tayapo ko na dita, tayapo ko na nga ni Zia, nembag nga malim yun, apo. Tapos, amin sa nga, naayat nga dingdingig dita programa mo na Idol. Lagiti gagayam ko, amin dalatan ni Carol. Dingdingig dita ni yan na ganan. Basta mamin dalata na Idol. Kaya nag-request na ako na Idol. Iti atay man 7-6 Idol. Wen, sige, 7Cs. Anyway, Win Idol. Isagot ko amin kinablaawa ko. Nga What? dingdingig dito programa. Tapos Paulit-ulit? Nalata kini Darling Con. Idol. Wen, anyway, ipakaamok lang kaputa. Awan ti I love you Con Idol. Kaputa awan iti cellphone mo nga dikip ang touch screen ipagala ang apo nga ni Mr. Wilson Gabatin wenno MPDC iti Benito Soliven ket awanen. Ayan. Ay, Wilson Gabatin. Allah, da kami si Barangay Nakalmagamin, Idol. Amam-amo di jay. So, Gabatin, kasla kabisado kiti apelyido na dayta, Wilson Gabatin. Pero, ang kuna yung uti kwa na, basta taga Suliben di jay. Wen, ngim nakaspari kan taham mo am isuna ay ket umakar ka ti munisipyo diyan ti amum. Anyway, ana di request mo tatayen? 7-6 ka no? Sige. Nga Rod, sumara no. Thank you so much for calling. Thank you, Idol. Okay. Good. I love you. Okay, Bye. bye-bye. Dapat request dito eh. Si Ka, kano ti request na ni Victoriano Almojera. Ayan, mayatan ka nun, iti, chup na. Ojo, mayatan. As requested, 7 inches. inches. Aldam, apo man pano kato'y balay. Pasaray parbangon kan asumang bay. Arik ko tong ang agpatpat nag-agururay. Sanong sumangpet ka labsan lapay. Nagrigaten di ka sa saan ngem atlulek ngay sugasan. Amok na bayag na kung ngay suksukan. Alawin bakit di ka naglibak na umakan di basit atra. Maalam pa'y kitin di agpagaan. Mapan kang jay 7 inches.
ragsak. Kukuha yung tiyak pa patnag, isip kaya't mo ang mapasama. Mapan kang jay 7 inches, Luis at kap-kap na ka. Anabalen day to'y rigna, kaysa metluk-lukwen na. Agpateng ganti nagdakkel at palinod mo, di ko na matakit jak mo. Siyak ti mabaing idi kanito anadamog ko, ngem mas ko na tiyagin dili amo. Nagrigaten di kasasaan, ngem aklunek nuris at gasat. Amok na bayag na kung ngay suksukat. Alawin bakit di ka naglibak, na umakan ti basit at rat. Maalang pa'y kit ding di apagaan. Mapan kang jay 7 inches, tagtulakak kadragsak. Kukuha yung tiyak pa patnag, isip kaya't mo ang mapasama. Mapan kang jay 7 inches, Luis at kap-kap na ka. Hanabalen day to'y rignak, kaysa metluk-lukwen na. Mapan kang jay 7 inches, Luis at kap-kap na ka. Hanabalen day to'y rignak, kaysa metluk-lukwen na. Okay, dito medyo nakasang kinaagpaisuana na tadadagi di babae apo nga iti gandat da nga makisina kat haan unay nga dakkel ti masangwanan nila kayda. Yung kasla awan ti kasjay kasi after a series of interviews kadagiti gagayem ti nga babae and hanga da ti mang paragsak kanya no di kadi iti kada stable iti pagubraan nila kayda. Di kadi at kaya na nga pabiyagan biyagan dagiti pamilya nga binukelda hanga dayjay nga banag nga 7 inches nga dita. Okay, number to dial 0905-808-1259 kadagiti ket na maki-reach out. Ayan. Diyan na si Sir Dong. Si Sir Dong, ay, giatay. Diyan na yung pag-orderan natin. Ng Santon Premium D3 Coffee Mix. Yan, adda kami manan, Sir June and Sir GM. Magyaman kami tadda kayo nga mga liwliwati ting nga ti Aldaw. Tablawak ni Marcos Kiefer at si Papa niya na si Errol at si Joy. Paragas man dyan sikat dimteng, riribok, tibibiyag ko, kinumpleto na nga talaga. And pa shoutout for the Alonso family. Kabuyado siguro to. Ayan, family di Taramon, Isabela. Thanks from Esther Alonso. Jenny Agustin, kung naman na yung Bangaldo yung maring June, and John Mark watching from Macau. Pa-request nga po ng Nalpasta tayo. Ate kanya ni ating Novi Saldo, inika naman pero she is extending her condolences to the bereaved family of Sir Wilson. Ayan, Gabatin. Ayan.
And Rachel Libed. Ano ko na? Naimbanggal daw Sir John and JM watching live from Solano, Nueva Vizcaya. Oh, mabaliw nga Ngam watching. ni PLDT madi makisama iso maud ODT sa o nga may maud ODT tao nga buyboy ako naman. Wow. And watching from Gamo, happy fiesta from Novi Saldo. Yeah. Tapos ni Victoriano Almohera, Jericho na nga sika. Apay di na laiyaban dita, di na kami laiyaban dita gamo ading ag-perform. Ati man pay di kantaan mo sakbay kada kita tadto mga request para kada ka iliw mo unay tamadim na kita di Friday kenta tangal. Sa din naman tayo na data nga palasang ano ti ibagam kanya na Laslangan na puko ka mo na. Ako katagol direct kape. Kanito manen ti ipapanaw ko samitayan ayat biyag ko tinak ar-ara paapen paran arakop mo lailo ti pereng mo kentay pudot dagiti bisong mo ket nagtaeng to'y sipit ko kailiw kantula biyag ko sikat salda rigati mga kulon ang masapul kung pumakada kailiw kantula ing-ingunguten ka di kan tuwag tanda nagtag subliak tu dita den na adat panunot ken puso lagip tinapalabas mo masasair malmaldayan ka na yung tuy barukong ko ngem adalat taragsak na itimpaay mo ayat anapuno inggat kanibusanan to kailiw kantula biyag ko sikat salda rigati mga klon ang masapul kung pumakada kailiw kantula ing-ingungutan ka di kan tuwag tanda nagtag subliak tu dita den na rik nag-amal maldaang jakpay kitin makaadang nagdagsentoy baro kung ku asikaket inakpanawan na siya at apa nagden na anap nuan marisken rekta jak mapukaw panunot ko pintas muan ay paduma kailiw kantula biyag ko sikat salda rigati mga kulon ang masapul kung pumakada kailiw kantula ing-ingunguten ka di kan tuwag tanda nagtag subliak tu dita den na What happened? kailiw kantula biyag ko sikat salda rigati mga klon ang masapul kung pumakada kailiw kantula ing-ingunguten ka di kan tuwag dan
biyag ko sikat salda. Rigati mga klon ang emasa pulkon kumakada. Kailiw kang tala. Gcash ko na lang mamaya. O, cash. Cash. Okay, sandali lang. Ikaw na magpaalam muna. Ayan. Anyways, magsusubli kami. Adda kami Manen dito yung 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors. Ms. Larina Flores of Quebec, Canada. Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador. Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal. And Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii. Miss Charity Lianes of Porterville, California. Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok, and Miss Lorely Baldoria of USA. CJ of Baguio. Pacific Star International Employment Agency. Para kadagiti kayat na agubra sa Jebel Lazio Taaw, kas kuma Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabella Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabella Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabella, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R. We don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency. Special thanks to Rainier's Private Resort located at Purok 3 San Sebastian, Ramon Isabela, in front of San Sebastian Integrated School. Come and enjoy the following amenities: private pool with big cabana, KTV room, wash area, grill area, air-conditioned kubo, and the whole villa. Rainier's Private Resort, and for inquiries and reservations, please call 0955-573-9706 or visit their Facebook page. Rainier's Private Resort. Adda kami Manen dito yung 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors. Ms. Larina Flores of Quebec, Canada. Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador. Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal. And Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii. Miss Charity Lianes of Porterville, California. Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok, and Miss Lorely Baldoria of USA. CJ of Baguio. Pacific Star International Employment Agency. Para kadagiti kayat na agubra sa Jebel Lazio Taaw, kas kuma Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabella Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabella Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabella, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R. We don't collect fees. Beware of illegal recruiters.
Pacific Star International Employment Agency. Special thanks to Rainier's Private Resort located at Purok 3 San Sebastian, Ramon Isabela, in front of San Sebastian Integrated School. Come and enjoy the following amenities: private pool with big cabana, KTV room, wash area, grill area, air-conditioned kubo, and the whole villa. Rainier's Private Resort, and for inquiries and reservations, please call 0955-573-9706 or visit their Facebook page. Rainier's Private Resort. Adda kami Manen dito 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors: Ms. Larina Flores of Quebec, Canada, Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador, Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal, and Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii, Miss Charity Lianes of Porterville, California, Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok, and Miss Lori Baldoria of USA. Okay, we're back mga katropa. And still with you, katropang June and katropang JM. Dito lang po, numero 1 nga programa, Adda kami Manen, dito 104.9 XFM Santiago City. Exciting. And this time, at the caller tayo po. Hello, good afternoon. Agur ka, i-on ko pa. Good afternoon. Yes, sir. June. Yes, attorney, go ahead with your greetings. Muna kablawang ka, Sir John, Ken Mark, dito stasyon iti XFM. Dan kadagiti kadwayo dito nga labas na Sir John, kablawang road ni Pagiti Family Libet from Vizcaya, ni si Ian Libet, sa Isan Libet, Raquel Libet, si Berino Libet, nimbag na malamyo. Kang kastamutan ni Paring Camilo, ang Candidas Chuco, Mila Villar and Carla Gaon, Lolita Kakayan and Elsie Valdez, and also Johnny Asuncion and Roger Nolasco, and Carol Gamay from Quirino. Quirino. Kakablawak tinimbag na malam. Pen, kastamot ni Lerma Ballesteros, kablawak tinimbag na malam. Nawan labas na, kada kayo aminan nga padak at dengdengag. Sergio, nag-revisat ni kanta nga Hello Mahal. Sige nga ron. Ilocano version. Thank you, Sir John and John Mark. Thank you. Apet, dakat iti Spanish version na di nga tamang kanta. Ti pagtakaman ti Ilocano version kano kit din. Kita man lang ni Kuyang Pedro. Hello Mahal. Ate man Spanish. Como estas amigos? Kung ano siguro yan. Okay. Anamo ti masarakan dita naisura dita. Ni Jai? Ito yung ano niya ti... Yan, nempanggal daw manong ko, June and ading JM, para kasi mantis na tangang riribok tibiyag ko. Gilit ko man media team iti 4R CDG Rescom Philippine Army. Kini ading Kenneth Reyes and Onats Eugenio. Thank you, Karuma. And Ray Retoria, nempag nga aldaw yung mga idol, patugtog man jay kusilapang ka, agiyaman. And ay na po una yan, tada kayo man kakabsat magtadragsak kan liwliwa, agyaman apo kuna na. Tawa sa dapat request naman ajikwan, kundidit kuna na. Nembang aldaw sir watching from Magsaysay na Gilian, request ka man jay kundidit kuna na with question mark. Kundidit. Okay nga raw, dati na idumduma man nga reklame iti Hello Mahal ti isipa mi kadagiti lapaya dagiti kinablaawan ni Attorney Pedro Libby. Hello mahal, sa dinti ayan mo, kailiw ko, barak-arakop mo, sapay kwa, tamalagip mo, ti
turong lugar nga ayan ko. Biyag ko aniyang nga iliw ko, gapot ka unay apanawen ti kaawan mo. Sapay kumatarat sa tutibang ayenta, ludumteng ti tiyempo. Hello, mahal, kumusta ka? Nabayag laitin, adita nagkita. Sapay kumayat ko tagsublikan, tapno pabaruan ka, tiyayat ka nakiltan. Sa dinti ayan mo, kailiw ko, barat harakop mo. Sapay ko ma, tamalagip mo, tiyang turong lugar nga ayan ko. Biyag ko, aniyang nga iliw ko, gapot ka unday apanawen ti kaawan mo. Sapay kumatarat sa tutibang ayenta, ludumteng ti tiyempo. Hello, mahal, kumusta ka? Nabayag laidin, adita nagkita. Sapay kumayat ko tagsublikan, tapno pabarwenta, tiyayat ka nakiltan. Hello, mahal, kumusta ka? Nabayag laidin, adita nagkita. Sapay kumayat ko tagsublikan, tapno pabarwenta, ti ayat ta nakiltan. Hello, mahal, kumusta ka? Sapay tas sumangpet ka. Tas sumangpet ka. Okay, that's it. Our very own version of the song Hello Mahal that goes out to the good friends. Yan. From Alicia. Good friends. Isabella. Ang mahan nga nagbaliw. Dagiti kanta nga request na dagiti kapkablaawan na haampay nga nagbaliw. Isulat ta ni Camilo Isjoko. Sino pa eh? Ni Sitcha Villar mo na? Sitcha Villar. Ayan. Api nga hanga agpada te apelyido na ajay Cynthia. Mila kin Cynthia. Epekis kastata. Something is wrong with my laptop. Doon sa pindot lakan. Sungarod. Ayan, last Sunday mga karuba, request man ti Baby Kinineneng, nalpas na tayo na po ni Baby Kinineneng. Yan, our first phase actually. Kaya na dyan mga request na tayo nga si Ka, napapayagan. Sika is Sika. coming your way. Para katagitay actually nagmayang kantaan dahil ti last night. Sika. Idi kinantam ato di jay nagkantaan ta di jay kabatuan talagang handang nga nalapdan ti Hindi. nagsangit. Yung isang kanta yun, yung ano, Tapno Di Ka Maila. Yun, doon sila umiyak. Kung ano dito Sika. Okay nga rada. A piece from Rudy Corpus.
mapukaw dito'y lagip ko sa tinuman ti ayan mo biyag ko kaya't ko kumakyan ka nga ipuno si kaakanayon ti arapa ako kaya't di kanto mapukaw dito'y lagip ko uray pa'y aglabas ni tawen ikariken ka nga si kalaen di ka masursuro biyag ko alipate uray pa'y Adda ijay tanen sa tinuman ayan mo biyag ko kaya't ko kumakyan ka ngay puno si kaakanayon arapa ako ket di kanto mapukaw dito'y lagip ko uray pa'y aglabas ni tawen ikarikyan ka asika si kalaen di ka masursuro biyag ko alipate uray pa'y Adda ijay tanen uray pa'y aglabas ni tawen ikarikyan ka asika si kalaen di ka masursuro biyag ko alipate uray pa'y Adda ijay tanen uray pa'y Adda
tanim. Okay, adto ti pangablaaw ng kasla marigatan ng amang basa ta adayo. Okay, ni ading Ella ko na dito ay maisagot ay pa-request man di ko ay sililiday ito'y pusok by Saldi Cardenas. Maisagot ko tay kasinsin ko nga pimusay idi July 29 ni manong Francis ti adita. Banadero. Oo. And daksang kasot ta mimit amo deta kanta ni Mamanegsapay ng ngag. When ado ti sonata pay dita Ilocos nga hami nga amu ngem adumi ti kantami nga handa amu dita. Ayan, hanga si mikat dito Isabela ding dita. Sililida ito'y pusok tano si mikat amu mi kuma dita, I'm sure. Anyway, adalin me ta si kami ti mangi waragawag dito dita. Anamot ko na ni Richard Santiago. Yeah, magandang hapon mga idol. Have a good and blessed Sunday po sa inyo. Shoutout po si Mama Rose Santiago, Bog, Joe Mark Santiago, Helen Mores, and Mayor of Season, Danny Uy, and Barangay Captain Sunny Lacsinto. Ano naman? At timoneo ni John Irvin Loyon. Happy 415th founding anniversary araw ng Gasan sa Marinduque, Mimaropa, Region 4B. Pa-shoutout lamang po sa municipal sa Gasan sa Marinduque. Pati kay Mayor Rolando Tolentino, yan, di Gasan Marinduque. Gobernador Presbitero Velasco Jr. iti Marinduque, and Vice Gov. Adeline Angeles iti Marinduque. Good afternoon po sa inyo mga katropa XFM Santiago City. God bless ko na naman. Asya lang mat. With their request na. Ay, dawi atin na, belated happy 20th birthday pa kano kini Mr. Alan James Aquino from London to the Philippines last August 17, Saturday, and belated happy birthday Mr. Joland or Holland siguro to, Aquino from Gasan, Marinduque. Yeah. Pag-ibling ko ng kanta na 70s and 80s kano. If by bread, I have you by the Carpenters. Aba, Yan. talaga Para naman sa po. nakakamiss po sa kapistahan ng Gasan, Marinduque, Mimaropa, Region 4B ngayong August 18 to 2024, Wednesday. God bless. Ano di, I have you and ano di, bread? If a picture paints a If thousand words. Ipuon ko nga irugi panagbiag. Okay, if coming your way, Irvin? John Irvin Luyon. John Irvin Luyon. Okay. John Irvin sa Diwa, Luyon. Yeah. Okay, nabayag tayo nga makakita tayo Facebook. Kayam di Facebook datan. If, dito nga rin din, if na. Ipuon ko nga irugi panagbiag niya. Okay, buy the bread. Sa tayo kasi ay. If a picture paints 1,000 words, then why can't I paint you? The words will never show the you I've come to know. If a face could launch 1,000 ships, then where am I to go? There's no one home but you. You're all that's left me to. And when my love for life is running dry, you come and pour yourself on me. If a man could be to places at one time, I'd be with you tomorrow and today, beside you all the way. If the world should stop revolving, spinning slowly down to die,
I'd spend the end with you. And when the world was true, then one by one the stars would all go out. Then you and I would simply fly away. Kinapos gyud ng hangin sa tiyan man, parang busog kasi ako. Anyway, ano sabi ng aking dalagang si John Feliz? Yan, Maybe This Time by Michael Murphy. Yan, trending daw kasi ngayon ang Sarah Geronimo version. Yeah, we cannot do the Sarah Geronimo version. Alam mo naman yung iba ang pitch, but we will try to do the Michael Murphy version, the version of Dr. John Mark Pastor. Okay, willing to do? Maybe This Time. Sa pa yung folder ko ito yan. Baka gusto mo naman ng version ni Doc Febe. Isang linya nga. Two old friends. Friends. Dati hangin na yan. Maybe this time. Something like that. Okay, anyway. Michael Murphy. For you, John Feliz. Two old friends meet again, wearing older faces, and talk about the places they've been. Two old sweethearts that fell apart somewhere long ago. How are they to know? Someday they'd meet again, have a need for more to reminiscing. Maybe this time we will be loving they'll find. Maybe now they can be more than just friends. She's back in his life, and it feels so right. Maybe this time love won't end. It's the same old feeling back again. It's the one that they had back when they were too young to know when love is real. But somehow some things never change, and even time hasn't cooled the flame. It's burning even brighter than it did before. Got another chance, and if they take it, maybe this time he'll be loving they'll find. Maybe now they can be more than just friends. She's back in his life, and it feels so right. Maybe this time love won't end. She's smiling like she used to smile way back then. She's feeling like she used to feel way back when they tried. But something kept them waiting for this magic moment. Maybe this time he will be loving they'll find. Maybe now they can be more than just friends. She's back in his life, and it feels so right. Maybe this time, maybe this time, maybe this time love won't end. Medyo mabilis ang pangyayari at hindi namin namalayan na
nasa huling isang minuto na pala. Yan, sakbay iti patalastas. So nga, agsubli kami, kagayem, kakaruba, katropa, with more songs, more requests, and a little bit surprise after we break. Adda kami Manen dito 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors. Ms. Larina Flores of Quebec, Canada. Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador. Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal. And Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii. Miss Charity Lianes of Porterville, California. Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok, and Miss Lori Baldoria of USA. CJ of Baguio. Pacific Star International Employment Agency, para kadagiti kayat na agubra sa Jebalasyo Taaw, Kaskuma, Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabella Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabella Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabella, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R. We don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency. Special thanks to Rainier's Private Resort located at Purok 3 San Sebastian, Ramon Isabela, in front of San Sebastian Integrated School. Come and enjoy the following amenities: private pool with big cabana, KTV room, wash area, grill area, air-conditioned kubo, and the whole villa. Rainier's Private Resort, and for inquiries and reservations, please call 0955-573-9706 or visit their Facebook page. Rainier's Private Resort. Adda kami Manen dito 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors. Ms. Larina Flores of Quebec, Canada. Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador. Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal. And Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii. Miss Charity Lianes of Porterville, California. Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok, and Miss Lori Baldoria of USA. CJ of Baguio. Pacific Star International Employment Agency, para kadagiti kayat na agubra sa Jebalasyo Taaw, Kaskuma, Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabella Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabella Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabella, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R. We don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency. Special thanks to Rainier's Private Resort located at Purok 3 San Sebastian, Ramon Isabela, in front of San Sebastian Integrated School. Come and enjoy the following amenities: private pool with big cabana, KTV room, wash area, grill area, air-conditioned kubo, and the whole villa. Rainier's Private Resort, and for inquiries and reservations, please call 0955-573-9706 or visit their Facebook page. Rainier's Private Resort.
Adda kami Manen dito 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors. Ms. Larina Flores of Quebec, Canada. Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador. Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal. And Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii. Miss Charity Lianes of Porterville, California. Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok, and Miss Lori Baldoria of USA. CJ of Baguio. Pacific Star International Employment Agency, para kadagiti kayat na agubra sa Jebel Lasio Taaw, Kaskuma, Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabella Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabella Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabella, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R. Subtibli na kita paggayam yung katropang JM and katropang June. Dito lang 104.9 XFM Santiago City. Exciting! Detan, napagbigyan tayo di balasang kon and may samanin pa yung request ito ay. Of course, ni Ninang Afel. Good PM sa inyong dalawa at sa lahat ng mga listeners. Kantain nyo man nga ro, DJ, always remember us this way to heaven. To heaven. This way to Jerusalem. Ano pa ito mabaling ikal mo? Remember us this way. This way. This way na. Sige, tuloy mo. Detour ko na. This way. Always remember us detour ko ng rod. Okay. Nung ay ko. This way to municipal hall. Mati awa mo tikas jay. Pipia pa jay this way to evacuation center. One. Remember us this way to evacuation center. Okay nga ro, pagbigyan tanin ng Abelta, mapaisem taman isuna, ayan. Bayat ti pa, isuda lata dita, pinanawan ti kiti anak, apo ko. Siyempre, greener pasture nga kunada. And itinasayaat kanya dati dyan, o gawit ti kiti anak da apo detan. Bongga ka Abel. Kunana no kamuta na, di ba? Pasyar mo ta. Pasyar, ayan. And a lot of hugs siguro and kisses, dinner dates and everything that ati pagsiatan ano adamot ti napintas nga pagsarak pagsapulan dagiti anak. Always remember us this way. Okay, coming your way. Dato yan ta i-pitch ko la basit ni JM ta no. Maya mo ti Rogina kapit lang. Pasok. Okay na, pasok. Mali. Ate game ba? Mali. The Arizona sky Mali. burning in your eyes. You look at me and they wanna catch on fire. It's buried in my soul, like California cold. You found the light in me that I couldn't find. So when I'm all choked up and I can't find the words, every time we say goodbye, baby, it hurts. When the sun goes down and the band won't play, I'll always remember us this way. The evacuation center. Lovers in the night, poets trying to write. We don't know how to rhyme, but then we try. But all I really know, you're where I wanna go. The part of me that you will never die. So when I'm all chopped up and I can
We back na Jay actually no dati lumabas na clippings na Jay wall ko. Kasi iba din yung kiliti ng ginagawa niya kahit nahirap na siyang kumanta, di ba? Ni Adigay. Ora no makita mo marikrikata nin tay pitch nan pero dati at sabay nga human na. Timet kanya na kay gusto mo no lyrics sa Marno ka sa Beliwan na. Oo nga ro, dati nga ro. Mash up songs. Yan ay Dati pagkamalam. mash up songs mo. Awan. Naipag malam yung idol para kasi manjay since you've been gone. Isagot ko kinilakay ko nga birthday di August 16 belated happy birthday lakay in heaven sinalagit ka malatakain ka. Wow. Ayan ni Norma Bermudez ate sir. Orayek ko na Awan. Okay nga ro. Ited melatan orhemor Orayan. Ladies and gentlemen, the one and only Eddie Peregrina. Mali. Yesterday, I know I've been crying over you. I can stand it no more to be left here all alone. Give me a chance. Listen to my lonely heart beating fast for you. Since you've been gone, yesterday I know I've been crying over you. I can't stand it no more to be left here all alone. Give me a chance. Listen to my lonely heart beating fast for you. Since you've been gone, beating fast for you. Since you've been gone. Labanan talaga with the space. Another song from Eddie Peregrina. Malilimutan ko pa ba aking mahal ang maligayang araw nating nagdaan habang ako'y nag-iisang nalulumbay ang alaala ay ikaw ang ating suyuan walang kasing tamis sa
ang alaala ay ikaw. Yeah. That's it. A song called Malilimutan mo pa ba? Nagita launay kati pagkamkamal yan nagiti papapanantang pagpapupugtuan ti kanta sa jay umuna nga letra isote ko adan pugtundan. Anyway, 200 pesos abo iti agur-uray nga premyo para kadagitay nalaing nga sumungbat nga Sino nga tayo mo din nalaing? kaya hangan nalaing agahadang swerte tata swerte lang iti panagbiag. No naswerte ka no amom iti title na dati Kansunin Me itata. Dati kita review lang na papugtuan mi idin. So nga rod iti sistema Title of the song. Sino ito sponsor? Rainier's Rainier's. Private Yan. Resort. Title of the song, Rainier's Private Resort. Dyan lang nga po. I-text nyo lang dito 0905-808-1259. Again, title of the song. Tapos Rainier's Private Resort. Ikanta tinagan ka number tag parang ditanihan tamam mo. Pag kumano Facebook. Ay, sige. At parang dahil users name. Title of the song, Rainier's Private Resort. Ayan, Your name. Adya lang. Kasi lang kasimple po. Ayan, 0905-808-1259. Okay, medyo parigatin taman. Should have a seat with this piece. Tahaan nga Ilocano. Arriba, arriba, arriba. Solamente una vez amé la vida, solamente una vez y nada más. Una vez nada más en mi huerto brilló la esperanza. La esperanza que alumbra el camino de mi soledad. Solamente una vez se entrega alma con la dulce y total renunciación. Y cuando ese milagro realiza el perdido del amarse, hay campanas de fiesta que cantan desde el corazón. Ito, campanas de fiesta, kuna na nga talaga. Talaga nga napapanahon sa pagdiriwang ng ating kapistahan. Ito sa mo. Diba, Una vez nada más en mi huerto brilló la esperanza. La esperanza que alumbra el camino de mi soledad. Solamente una vez se entrega el alma con la dulce y total Gasoline station. renunciación. Y cuando ese milagro realiza el prodigio de amarse, hay campanas de fiesta que cantan en el corazón. Anong spelling? wrong spelling. Wrong spelling. Nagbeg na siguro nga binirbiro ka ta ko ana jay internet. Wala. Awan, nobody got the correct spelling of the song. One. Sayang. Okay. Ayan.
Binungor ko ma, karuba, pa-shoutout dito traffic dito jadi. Agyaman na po. From Jumpfed, Instrumental. Anak na? Binungor ko makanaw, shoutout ti traffic dito jadi. Wala na. Wang road, apo talaga mat iti kalman na pami binisita po kita anak mi di Jai Bayongbong and lucky dita mai tataon mo nga di Jai Kwame Batang me. Batang me ket dire-diretso tago ko na namat. Apo Diyos ko eksakto la unay. Ngim di pawid. Idi pa awed at basit ngim tinabayak tanon na partak pinindot ko di turbo dietary supplement na di Jai Logan. Di ba kat? Last ang talaga. So nga pagsayatan na no dati turbo na tilugan. Turbo. Dietary Power supplement. mode. Ano na Jay? Binungor. Okay, native piece this time. Okay, surpresa pa lang DJ title na DJ sonata pero dati basit di kamlin natin spelling nyo. Okay, yan na. Manganta ko, Binungor. Yeah. Yes, Kabsat Nilda, we will do that after this piece. Thank you so much for being there always, as always. Suman sa nutup sa titian si agudong na iga man isiw-isiw ta si sayang sana sinsili unlaog na maya Doon o doon tako nakarkaro nawawag tan baryo. Tasin pitpidong on minapanta kan adu din vitaminan na Wayo kayo umalik kayo balik kayo tamangan tako. Hey! si Bino Wayo wayo umalik kayo balik kayo tamangan tako. Hey! si Bino. Okay, next piece worth $20. Thank you so much, dear neighbor. Nulungga inijay daya malaglagip ko din kay di jaya kakas ka man latay na ipinunta dito'y panunod ko nga agrayo to'y sa diya no mapagbaling mo adyamante jaya
ikita-kit among iyawat ken kaday tuy bagi lumauhon mo jaya dua bit-bituen kas kasukat tuy puso ken naken ay naman ang uray di kan nagar-arem syakti mangibaga asikat ay ayatek numasok dalmo nasulaga bulan kasi koronam kaniyang kapagdatuna laglagi pe asikan tay kapat gandito'y biyag ko ingat kanibusanan numatiliw mo atap nga alimuken kasi regalong nga inakabalbalayen when manang sikat ay inagsuruten apag intumpungan ken kapinpinunganen ngem nuawan ti matungpal mo kadagitoy nga iyar aring ko sabay kumataawan basbasul kuno daytoy ayat ket ikitakit mo Worth $40. numasok dalmo naslag abulan kas ikoronam kaniyak apagdatuna laglagi pem asikan tay kapat gandito'y biyag ko inggat kanibusanan numatiliw mo atap nga alimuken We love you all so kasi regalo nga inakabalbalayen when manang sikat ay inagsuruten apakitumpungan ken kapinpinunganen ngem nuawan ti matungpal mo kadagitoy nga iyar aring engko sabay kumataawan basbasul kuno daytoy ayat ket ikitakit ko sabay kumataawan basbasul kuno daytoy ayat ket ikitakit ko sabay kumataawan basbasul kuno daytoy ayat ket ikitakit ko. That's it. Apo, sonata na puluhan. Kondisyones ni ayat ngarod Apa talaga nga binukelnan. Binukelnan. napew matiun ni tamek mo I think something is wrong with this. Ayan. Okay, thank you so much, Kabsat Nilda, for for those colors flying on our screen. And or iba kami nga, don't mention it, kaya makikita damit data. Sopay. Oh, yeah, everyone sees that. Anyway, thank you so much from the bottom of our hearts. We appreciate that you appreciate what we're doing. And with that, we will be back with more songs and more requests right after a few minutes. Adda kami Manen dito 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors. Ms. Larina Flores of Quebec, Canada.
Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador, Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal, and Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii. Miss Charity Lianas of Porterville, California. Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok, and Miss Lori Baldoria of USA. CJ of Baguio. Pacific Star International Employment Agency, para kadagiti kayat na agubra sa Jebel Lazio Taaw, kas kuma Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabella Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabella Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabella, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R. We don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency. Special thanks to Rainier's Private Resort located at Purok 3 San Sebastian, Ramon Isabela, in front of San Sebastian Integrated School. Come and enjoy the following amenities: private pool with big cabana, KTV room, wash area, grill area, air-conditioned kubo, and the whole villa. Rainier's Private Resort, and for inquiries and reservations, please call 0955-573-9706 or visit their Facebook page. Rainier's Private Resort. Adda kami Manen dito 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors: Ms. Larina Flores of Quebec, Canada, Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador, Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal, and Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii, Miss Charity Lianas of Porterville, California, Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok, and Miss Lori Baldoria of USA. CJ of Baguio. Pacific Star International Employment Agency, para kadagiti kayat na agubra sa Jebel Lazio Taaw, kas kuma Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabella Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabella Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabella, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R. We don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency. Special thanks to Rainier's Private Resort located at Purok 3 San Sebastian, Ramon Isabela, in front of San Sebastian Integrated School. Come and enjoy the following amenities: private pool with big cabana, KTV room, wash area, grill area, air-conditioned kubo, and the whole villa. Rainier's Private Resort, and for inquiries and reservations, please call 0955-573-9706 or visit their Facebook page. Rainier's Private Resort. Adda kami Manen dito 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors: Ms. Larina Flores of Quebec, Canada, Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador, Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal, and Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii, Miss Charity Lianas of Porterville, California, Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok, and Miss Lori Baldoria of USA. CJ of Baguio. Pacific Star International Employment Agency, para kadagiti kayat na agubra sa Jebel Lazio Taaw, kas kuma Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait.
For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabella Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabella Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabella, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R. We don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency. Special thanks to Rainier's Private Resort located at Purok 3, San Sebastian, Ramon Isabela, in front of San Sebastian Integrated School. Come and enjoy the following amenities: private pool with big cabana, KTV room, wash area, grill area, air-conditioned kubo, and the whole villa. Rainier's Private Resort, and for inquiries and reservations, please call 0955-573-9706 or visit their Facebook page. Rainier's Private Resort. Pagyaman na po, that sponsors me once again. Thank you so much to Manang Larina Flores of Quebec, Canada. Rainier's Private Resort located at Purok 3, San Sebastian, Ramon Isabela. For your next event, bisitahin nyo lang iti Rainier's Private Resort sa Facebook da, and DJ kayo makita ng sak. Of course, we have Manang Lorely Baldoria and Perry and Maricel to talk of California. Yan, iraman tayo mo ito ni Bong Totok. Yan, the Kapsat Dapay. And kasinsinda ko na kuma. And we also have Kathy and Ronald Salvador, Danielle and Lisa Cabal, and Josephine Cabal of Hilo, Hawaii. Thank you also to CJ of Baguio and at the latest apong gayem tayo on air and kanayon latang tumartarawi kadami kada tayo Kabsat Nilda De Leon. Thank you so much. And we have another call. Ayan, sakbay ko mga to sige, alawatin tayo man lang yun ang tabang kada importante ng ibagan. Hello, good afternoon. Hello, Katro. Agpuko dito yung microphone ko. Hello, good afternoon. Hello, Katropa. Yes, go ahead. From Villa Pagatuan. From Aglipay, Quirino. Aglipay, Quirino, okay. Pa-request natin lang, Katropa. Babylon. Very good. Nalpasan ta tayo madlong. Thank you, God bless. Okay. Ay, nasa si Babylon. One. Agore kagarod, ajay natang touch by touch. Oh, touch by touch. Okay. Thank you. Thank you, Katropa. Bye-bye. Bye-bye. And sending love, naimbag nga malam tayo amin. Apo, nagragsak ng Domingo tayo amin ko na ni Elidel Balsita. Am I correct? One. Okay. Elidel. Okay nga Rod. May sapay apo nga medyo narigat nga pugtuan. Dati sonata nga kansyon ni May. Our own version of the song and naipablaak mi dito idin. Okay, padasin nyo man nga pugtuan for 200 pesos courtesy of Nilda De Leon. Isunod di pagkapuan na tatadyo 200 pesos. What is the title of this piece? Asawa na manirip managsipot iti karuba Aglalolo Palo na may mais. Palo nga may maisa. Kumalaod. Umadaya Ayan. Tila. Tilaatan tunti masarsarakan na naanakan wenno adan apo ko na
palamutin na. Wana, lipatan tayo. Ngem no apay. Payan ti maamak, lumakayan ken ang pultak, hindi pa'y met nakasarak. Tinan sa amot mga sawa, maamamak nga awan pangbiag na kaasin to isuna, nunumakay nga agmay maysa. Lipata ko na. Sorry siya araw. 4 to 5 years ago. Ngem adda dagiti awan asawa na nalimed ngem madakasin sinarak na sintirem ket adda takwarta na Sustentado, stateside tigam gamit na tagayam, at dati sugar mami na nga tilagay na adda jay Saudi Arabia. Isun tumeten itiga puti pupusay na taawan tilimed nga din tuwag patengga. Ngem apay to'y karuwabak siya payan ti maamak, lumakayan ken agpultak ngem di pay med nakasarak. Tinan sa amut mga sawa, maamamak nga awan pangbiag na kaasin to isuna, nulumakay nga agmay maysa. Adamet ti baro awas na filti mga sawa di man do tila kay Kayan na, taypada ng da espada na. Di mangipawil, to isut pagragsakan na. Ito pa. kumamangilulin na tekedan na Atan. ngem apay ti karubak siya payan di maamak lumakayan ken agpultak ngem di payan makasarak tinan sa amot mga sawa maamamak nga awan pagbiag na kaasin to isuna nulumakay nga agmay maysa Ngem apay to'y karubak, siya payan ti maamak, lumakayan ken agpultak, ngem di payan nakasarak. Tinan sa amon mga sawa, maamamak nga awan pangbiag na kaasin to isuna, lulumakay nga agmay maysa. Tinan sa amot mga sawa, maamamak nga awan pangbiag na kaasin to isuna, lulumakay nga agmay maysa. May message siyang bungpat. may Nga mali mo laang. when actually 5 years ago siguro di kinantami dito kitanyo kanya may hami pa yung malagipan iti talaga nga tononan. Okay, the title of the song is Lumakay. That's simple. Wan. Kaputahan da na ala, may sapay. Biro ko man dati niyo. Atay, ate ba? Ata? Pero iba. Bueno, okay. Agsaw ka pa lang, tabiro ka. Yan, parang ismanang dito din na mo nagwasulak from Elidel. And Jeriches Kuman katropa, Marco Season, sagot ko nila kay ko, John Santos, impaglang maray aw nga garamit bamban dito isirok mangga, giyamon katropa from Jing Santos. Ayan, tayman mapatapok na ti salunan, wala naman. Ni Okay. Josie Milyare. Damdama po ta, ipapugtami pa dito yung lyrics. Masapul na ni Ma'am Alice iti igatang na iti
IMs. Ayan. Apo kasi kami agad sa kagararami dito tumang IMs di balasan ko. Dito tirigat na ti teacher tatata masapol ti adong devices, instructional materials. Nga kunada. Nga igabil na jay kwarto na jay classroom. Aha. Han tayo nga parigatin enta nalakad ito nga kanta. Ang sama Mukha kanya ma. Pumintas habang tumatagal ni Wilma Manzanillo. Wow. Wala dito sayang. Di ko bumasa ka pa pala. Mati masarakan. Yan. Si Siwit Man, request da. Bueno, tumawag kay Pelang, pero ka po. Adi kanta nga papugtuan ni. Nandani nga masarakanan. Ayan. Adda kami manan, Sir John and JM. Adda pa-request man na naikinig dito sa bahay since you've been gone. Alpasa tayo na tayo. Yan, the take caller. Dataan? Adan. Okay. Okay, sige. I'm not sure. No, dito di ako ni. Datoy. For 200 pesos, courtesy of somebody. Somebody, kung natalatan. Di na mo kaya ni. What is the title of this piece? Ay, ang mukatoy. A rose in Harlem starts to bloom. Our world is like a toy balloon. I hear the love song and I cry. And I know why. Because I love you, girl. Because I love you, girl. You know there's nothing in the world that I wouldn't do. Nothing in the world that I wouldn't do for you. Because I love you. If you should ask me for the moon, of course I'd show with the moon. Bakit katawa ka na sumusong bata? No matter what you ask, I'll try. And you know why. Because I love you, girl. Because I love you, girl. You know there's nothing in the world that I wouldn't do. Nothing in the world that I wouldn't do for you. Because I love you. Orayin nyo, tatawagan mo. Yan na nga ba? Because I love you, girl. Because I love you, girl. You know there's nothing in the world that I wouldn't do.
Okay, sino nga ta? Kadagiti music enthusiast. Iti na nga bak. Actually, adutang timog to familiar names. Yinti oras nga ta, ti pagbasayam kita man. This one. Oo. Sige. Tawagan mo na tasik timang kumusta. Sorry. Ako mamot, adi nakibabayan na cellphone. Ano nga tayo number na toy? Ay, Whatever. Apo, data nagringan. Hello. Hello! Very good. Sino ti simong bat ko nam? Siya. Ay, so nakanaw. Hangan ni Ninong. Stylish si Kalinang ta, diba? One. Anyway, congratulations. The title of the song is... Agong kalit eko. When? The title of the song is... Because I love you, girl. Yes, at the girl na, tagijisim mong pangamin awan. Because I love you kung kunatalaang. Anyway, congratulations. Gcash or ka allowed? Gcash. Apaw? Apo. Dawa, Gcash na. 200 pesos. Congratulations! Ninang Avel. Ayan, Bartolome of Kablaaw. Kablaaw, yeah. Initip na. Nakablaawan talatan ni Ninong Gilbert. Ayan, nga isula iti kikitaag iti celebration do iti fiesta. Ramon talaga ba't nga dumdum nga kadagiti sonata tayo. So nga lalaingin tayo ti agkanta iti misa ta haan laeng nga ti pati ti dingding ganda. Pati ti gijay pay kumakanta. Yan, the choir. And iti oras alas 2:24 may sabi nga sonata balong. Sakbay nga pumatalas sa style at man kay ket ko dito I'm not sure no dito ket at kanta na dayay. Eto na lang, dito na lang. Say, okay, with vocals. Ay, aja Gcash number na. 200. Hello, everyone. Sail along, silvery moon. Trail along, lover's lane. Sail along, silvery moon, to my love again. In the glow of your light, let me see her tonight. Once again, hold her tight. Back in lover's lane. Silvery moon, trail along lover's lane. Sail along, silvery moon, to my love again. In the glow of your light, let me see her tonight. Once again, hold her tight. Back in lover's lane. Sail along, silvery moon, trail along lover's lane. Sail along, silvery moon, to my love again. In the glow of your light, let me see her tonight. Once again, hold her tight. Back in lover's lane.
sabi nga na, apa ba nga sonata balong, complete punta, jay minutos. Ati man, tiraan mong pa na may isang sonata, edi dekada 70. Dati nga sonata ka ko, mapagpakanta ni Chief no ko ka. Wow. Baka damot pakainaigan ti biyag na. Akala ko ba'y ako ang mahal mo at ako lang ang siyang buhay mo at hindi mo ako may pagpapalit sa iba. Bakit ngayon para kang nagbago? Iba na ang mga kilos mo at pati ang pananamit mo ay nag-iiba na. O talagang nagbago ka na at ikaw ay nagsasawa na. Siguro ay mayroon ka ng mahal na iba. Totoong ikaw lang ang siyang mahal ko at ikaw rin ang siyang buhay ko at hindi rin kita maipagpapalit sa iba. At kung napansin mong ako'y nagbago, yun ay para na rin sa iyo. Buti nang makilala mo na ako ng maaga pa. O talagang ganto na ako, bago pa tong pag-ibig mo. At ayaw ko nang magtago sa aking balat kayo. Bakit kinailangan pang itago mo ang totoong pagkatao mo? Ang nangyari tuloy ay pinagtampuhan pa kita. Oh, mahal ko, huwag ka nang magtampo sa mga pagkakamali ko. At ang nagawa ko ay pinagsisisihan ko na. Ating iwan ang nakaraan at huwag na lang babalikan. Kung may pagkakamali man ay ating pagbigyan. Mahalagay, narito ko, narito ka sa piling ko. At hindi na magkakawalay pa magpakailanman. Ating iwan ang nakaraan at huwag na ngang babalikan. Kung may pagkakamali man ay ating pagbigyan. Mahalagay, narito ko, narito ka sa piling ko. At hindi na magkakawalay pa magpakailanman. Aksabli, di kita pagkakanyo.
Adda kami manan dito 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors. Ms. Larina Flores of Quebec, Canada. Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador. Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal. And Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii. Miss Charity Lianes of Porterville, California. Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok and Miss Lorely Baldoria of USA. CJ of Baguio. Pacific Star International Employment Agency para kadagiti kayat na agubra sa Jebel Lazio Taaw, kas kuma Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabella Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabella Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabella, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R. We don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency. Special thanks to Rainier's Private Resort located at Purok 3 San Sebastian, Ramon Isabela, in front of San Sebastian Integrated School. Come and enjoy the following amenities: private pool with big cabana, KTV room, wash area, grill area, air-conditioned kubo, and the whole villa. Rainier's Private Resort, and for inquiries and reservations, please call 0955-573-9706 or visit their Facebook page. Rainier's Private Resort. Adda kami manan dito 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors. Ms. Larina Flores of Quebec, Canada. Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador. Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal. And Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii. Miss Charity Lianes of Porterville, California. Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok and Miss Lorely Baldoria of USA. CJ of Baguio. Pacific Star International Employment Agency para kadagiti kayat na agubra sa Jebel Lazio Taaw, kas kuma Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabella Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabella Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabella, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R. We don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency. Special thanks to Rainier's Private Resort located at Purok 3 San Sebastian, Ramon Isabela, in front of San Sebastian Integrated School. Come and enjoy the following amenities: private pool with big cabana, KTV room, wash area, grill area, air-conditioned kubo, and the whole villa. Rainier's Private Resort, and for inquiries and reservations, please call 0955-573-9706 or visit their Facebook page. Rainier's Private Resort. Adda kami manan dito 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors. Ms. Larina Flores of Quebec, Canada. Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador. Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal. And Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii. Miss Charity Lianes of Porterville, California. Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok and Miss Lorely Baldoria of USA. CJ of Baguio.
Pacific Star International Employment Agency para kadagiti kayat na agubra sa Jebalasyo Taaw, kas kuma Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabella Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabella Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabella, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R. We don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency. Special thanks to Rainier's Private Resort located at Purok 3, San Sebastian, Ramon Isabela, in front of San Sebastian Integrated School. Come and enjoy the following amenities: private pool with big cabana, KTV room, wash area, grill area, air-conditioned kubo, and the whole villa. Rainier's Private Resort, and for inquiries and reservations, please call 0955 Okay, welcome back abo. Iti maudi paset iti programa mi last 30 minutes and you're still with katropang June Serialas sa Jan Mark Pastor, operator dito lang po numero ng programa. Adda kami Manen dito 104.9 XFM Santiago City. Exciting. Ta kaya mi apo nga kablawan iti may isang taong so dear nakaanos kada kami during the time of idinagyan kami sa Bugalyon proper Ramon Isabela. Ayan. I would like to say good afternoon to Ninong Oscar Flores. Yan. Of course, gabuta kinablawak iso nagkatanga mabalin nga hangko magkablaawan na ting ingungutan na nga ni Ninang Leonora Flores. Alvarez Flores. Yan. Of Bugalyon proper malaan. Idi inawan ni bagat jay maikaduan sang sikog na kuma. Yan nga mga nagbalin isong it was anong tawag na giant nga pa nagsigugan nalipata kon something like dakas ko na no Ilocano ko magadakas nga sikog napadas ni bagatikas jaya may kadwa ko mga anak or haan di umuna nga anak gayam umuna that was late 90s ni John Feliz gayam iti iso nga nagyang kami di proper bawal nga agbiyahe adayo kinataltag ka mumutan ti daldalan idi nataltag iti San Sebastian to Bugalyon proper di bagububra ami or Villa Carmen to Bugalyon proper aja iso nga kino nami agyang kami mumpay lang di jay. Anyway, thank you so much Ninong for those days. Handa kay man lang na napasalamatan tikas sa unay and this is our time. Kaya't kami malipatan na ganyan imbagyo kata kami kinininang. Okay nga Rod. Yan pa shout out po from Nicole Winslet O Sugitan. Ayan, nakikinig anak din niya siya. Ate Jane. Yeah. Shout out Ate Jane and Kuya Ervin. Kastamit kin Nico anya nagana di lalakin. Ang kuang mo de Jay anak da di kapsat mo ating Nicole. Yung kapatid mong maliit. Yung cute. Okay, nga Rod. May isang nga sunat naman ti isagot ta. Aji katawunan da launay. Kita ta ti katawunan da ta nahilig ti music ni Ninong Oski. Atoy, for you, Ninong Oski and Ninang Oral. Forever, my darling, my love will be true. Always and forever, our love is true. Just promise me, darling, your love in return. May this fire in my soul, dear, forever burn. My heart's at your command, dear.
to keep, love, and to hold. Making you happy is my desire. Keeping you is my goal. I'll forever love you for the rest of my days. I'll never part from you or your loving ways. Just promise me, darling, your love in return. May this fire in my soul, dear, forever burn. My heart's at your command, dear, to keep, love, and to hold. Making you happy is my desire. Loving you is my goal. I'll forever love you for the rest of my days. I'll never part from you or your loving ways. Just promise me, darling, your love and return. May this fire in my soul, dear, forever burn. Nagpeg lang register dito na yan. Delayed the telecast na dita. Anyway, a song that goes out to my ninong Oscar Flores. Apo, may sa kadagiti amok, mamimiss na kita taga-RHU deta, pirdi nga planchada, ito da pa, di RHU, di RE. Iso para tarimaan iti plancha, electric fan, ayan, di ba? Saan ka makakita ng ganyang office mate? The all around. Kastamot kinila kay Andring idi, daydi la kay Andring di muni jay mayor's office, kompleto mo, adalat tamo ti planchana, da panait na, no kumanatastas day laylaya na di paldam ket iyabam lang andring kunam laeng ited na ti dagom ken no nya ti kolor mo nga sinulid ada kanya na kita amde kiti kadaanan nga empleados ti LGU Ramon makapailiw da tatawanan narigat mo pa iyaba iyabanan da kiti kakadwatay di jayin siyempre aduuna iti rikos dan Hindi basit lang ti maobra, basit ti empleyado. Anyway, nakuna na dita ni Nicole Winslet. Pa-shout out po. And Gina Ganir Santos, pakablaawang man ni ante ko Vina. Tan, from Italy, kinkablawag man nilakay ko, Alexei Malobay dito San Jose del Monte, Bulacan. Kinimanang Tisyang Cadorna from Gina Santos. Gina Santos. Ano pa, ito dyan, proceeding. Sino? Carol gamay niya, tikona, touch by touch. Ay, touch by touch. Di kantak, ajayro keso, di pa kinanta, orayek. Po, orayek. May sample na may kadwa nga orayek version of that. So, this is Touch by Touch, as requested by... Carol Gamay, iti Villa Pagaduan. When my fantasies fly away
Pasayaw ako day, Sayaw lang sa uban, ikaw may gusto ko. nganong akong naana may uban. Magsayaw giyot taday, Di lagi ko kay wa ako'y gusto. irog-irog, Unsay irog, irog-irog itong nga rigyotay. Pahalo ka ko day, halok lang sa uban, ikaw may gusto ko. nganong akong naana may uban. Pahalo ka giyot taday, Di lagi ko kay wa ako'y gusto. irog-irog, Unsay irog, irog-irog itong nga rigyotay. Kanindot kaha ni mong mosayaw day, buraka og hanlolo kay tay. kanimo walagi ko'y gusto. Kay kanang imong sinayawan kinaraan. Kanindot kaha ni mong mosayaw day, buraka og hanlolo kay tay. Kanimo walagi ko'y gusto. Ay kanang imong sinayawan kinunsehan. Pasayaw ako day, Sayaw lang sa uban, ikaw may gusto ko. nganong akong naana may uban. Magsayaw giyot taday, Di lagi ko kay wa ako'y gusto. irog-irog, Unsay irog, irog-irog itong nga rigyotay. Irog-irog, sipok-sipok, irog-irog itong nga rigyotay. Irog-irog, sipok-sipok. irog-irog itong nga rigyotay. Yes, that's it. And as requested tatay dito, ang ko lang mabirukan di Jay nag-request. Dito di rin bagana. Birukan mo dito YouTube. Ayan, musta kay Manen Karuba. Ayan, watching from USA from MJ or Cooper. Okay. Sino mo tigre-request ka sa pasayaw? Dito tatay. Request, Sayaw. pa-request ng pasayaw ako. Adi Jay, baba. Kita mo dito. Pasayaw. Ayan, Meljo de Corpus. Yan. And at this point, nalagip ko nga tagay magpapa-shout out. Siguro a month ago na ito yan. Makabulan din naglabas yan. Kanahin ta ka nung dumdumeg. Baring no itatang kanito kadumdumeg dabay. Of course, good afternoon to Sir Libunao and Mr. Soriano dito San Antonio Ramon Isabela. Wow. Madi lang matandaanan iti first name da ni Sir Libunao and Mr. Soriano na aday lakad ng pagsayaatan iti barangay da kita nga duha. Barangay Something like official. something like solar power generator nga siguro mga pang 50 hectares kanug so nga Pau. when adu kun ang So, sa project ni PBB mata. ako man dito ay financed by a certain group, ayan, certain Okay. company. Okay nga ron, natanonan iti what? Panagsisina tayo. Ayan. And, 5 minutes more. thank you so much for having us. Apo, bayat ti pa na ginanayo. Bayat ti pa na iti kayatan nyo nga mabuo. Dagiti nga problema kat dumngag kayo kata kami. Thank you so much. Ma-appreciate me dita. Of course, our number one love, from somewhere out there. Kapsat Nilda de Leon. Thank you so much. Nagmayat. And everyone, Manang Lorelei, thank you. Uncle Perry, Auntie Marcel.
Uncle Dagiti. Ronald and Ate Cassie, Juan. Kilo Hawaii. Ayan, Josephine and Daniel Cabal. And, ano pa niya may isa? Sino niya may isa nga kabalan? Josephine. Eliza. Ay, Lisa Cabal. Josephine Gaya Majikwa. May isa. Josephine. And with that, da kayo abot yung numero 1 para kada kami, taawang kami dito, awang kayo. 1! Da kayo iti, number 1. Of course, Ninang Abel, thank you so much also. Ninong Oski. Kahit ako'y iwan ng aking barkada, tanging ikaw lang ang laging matitira. Kau lamang ang laging aliw sa buhay ko. Pag nariyan ka'y wala ng kalungkutan ko. Kahit anong tamlay ng aking katawan, lumalakas kapag ika'y nasilayan. Kau lamang ang gamot sa mga sakit ko. Pag nariyan ka'y pawi ng sakit ng ulo. Tanging ikaw kahit kailan ang aking kaligayahan. Ikaw ang tangi kong yaman, ang aking tanging number 1. Of course, all our songs are arranged by yours truly. Sige mo lang siguro sa try ko lang dito. To ating novi. Kahit anong bigat ng aking problema, mawawala na to pag nakasama ka. Laging ikaw lang ang nakakatulong ko. Kapag ang buhay ko'y laging nagugulo. Tanging ikaw kahit kailan ang aking kaligayahan. Ikaw ang tangi kong yaman, ang aking tanging number 1. Thank you so much once again and bye-bye. Nakahabol ni Bayaw Joseph. Bye-bye.